Po ocenoch uhľadných medzinárodných i domášnjih organizacijoh, ktorí se zanimajú s vyhľadovanjem korupciji, u Srbiji chviljkovo visoki stupenj korupciji u šitskih segmentoh. Projekt nastal jak potreba, že by se pitanja o borbi protiv političnej korupciji i ulohi tužiteljstva privedli do vjazi s aktivnim učestvovanjem građana u roboti rižnih institucijoh, uključujući i pravosudni instituciji. Naša robota bula, že by sme napravili prerez i že by sme vidjeli, co predstavlja neophodný výkrok. A to, že by tužiteljstvo bilo organ, ktorý muši mať pod polnu kontrolu nad robotu policiji, bo policija ne postoji pre sebe i ne areštuje takovo pre mediji, ali preto, že bi dahto mohol obvinjeni osobi privesti pred sud. Problem zašto tužilaštvo ne može... Problem preco tužiteljstvo njema očekovani rezultati, to jak perše preto, že njema nezavisnost. Direktno je oparte na vyveršnú vlast, od vyveršnej i zakonodavnej vlasti za vyšší výbor tužiteľov u nješkajšej zakonodavnej systémy. Druhá príčina, to jeho mocná centralizácia i hierarchia. Preto politična dzeka presudna u rezultátoch tužiteľstva. Že by še vytvorilo dovirie hraždanoh gu tužiteljstvu, potrebne že by še tužiteljstvo otvorilo gu hraždanom i že by prinieslo konkretni rezultati u svojej roboti i to u predmetoh za ktorý cala javnost zainteresovana.